pule ka time revoice ni barak kawai ka HNYF patak mak circle lembaga education cell kan penlong ya ka free coaching class nadu 7 Desember ar apply hadu ulai poi tarik Januari ar saw nagunta ki kena pule ki bantu exam metrik hau ar saw ni khot ni wer yaki kena pule baro yaki regular bad bro kumju yaki private candidate kumta ni kerpat berpension kia pension yak ne ka buksia nak menta ka jimuntai jongpi ka jaka ben penlong ya ka free coaching class kadai ha umsaw government LP school Monday hadu Friday ka porban sedang kan long lai beje janme hadu sang beje janme kublai shibun educational secretary DL Rani